Lacer dony alo loring hunibar tugung gamle poringe. Porichosi ajing buga bon luke. Acts of the Apostle chapter 9 verses 31 to 42. Huku dony alo atalo Judea la Galilee la Samaria ga nyoku alo gerjange sarso malo pane. Hoge ham porap yarap dong pane. Hoge filoni busula hoge darag hulu lagbe hingpu hingamla gerjange gorap pane. Keje pitor kam bulu lungralo sobe la alobe angkur bunge Lydia balo donya bu darak ni tonglonggulo mu ipane balo Annias hanam ni aku hiye anyang nyang pin be kartam pobelo gepela dobu eukle tongnam ni aku ni mu karak pane mu am Peter gyo pane Aeneas nam reng pibu Jisu maputari ne gurap to hoge naga kartam pobo mading mabato hoge ho da anak jakmbe mu dagrap pane hoge Lydia la Sharon la lo dobu ni manange mu kapah pane hoge felo gube bulu tua pakune kaje jopa alo kam ajing bu aku done higa aminge tabitangene hab mahabdi muam dorkas kam hapane nyem he albon agjak harbing pela sakakum kam agripane huku donyi alo atalo mu achipane hoge sipakune hoge muam karkak tola samangam naka au arang lo gulo apa pane Lydia la jopa be he kuchi dosing doing pane Peter ge donamam tepa pila ajing bunge ni anyigo pau pane hoge sibe garla gyoge pane ngulu doku be anak jak haji tobe ka ha hu ma be ka habela Peter dagrap laila bulu lagbe angbam pane hoge muge gichiri ni mu naka au arangbe bulu chage pane hangmi tonglunge muam dagyum tola khapla nyangdu trong pane hoge dorkas ge nyuru sangri ho iji chumnamam bang tola muam katam pane heb mabdi Peter bulu malangam baryambe lingmu pane hoge lewang kumpela mu pratna pane hoge sama cer tua laila mu gyo pane tabita hurap to hoge muga anyika nyigbyo pane hoge Peter ni kapah rinyi mu dorap pane hoge muam muga alakam mu jipane hoge muam serap pane ho darak ni tonglungam la hangmi tonglungam goglak laila muam nyurube bulu gulo jilak pakune hoge jopa bongpang lo hukuham ching pakune hoge malang ku niye filo ni mangjing pakune